Hello everyone! So, for today's video, magluto na po ko og pork menudo. So, naakoy pork guys. Then, prepare na po ng lamas. Then, naakoy carrots o patatas. So, ako na siya i-prepare guys. Kaya ako na siyang lutuon karon. So, maghiwa ta og lamas. Then, natin na rin kung hiwaon ning pork. So, nag-prepare ko og karning baboy. So, ako ni siyang himuong menudo. So, i-prepare na nato ni guys para menudo.